ntabwo nzibagirwa umupasiteri yigeze gufatirwa hano hirya mu Kamenge cya gihe byari bimeze nabi za 1994. hanyuma yari umuntu usenga cyane, afashwe bamutwara munsi y'umuhanda kumwica. Bamutwaye munsi y'umuhanda, arangije asenga amagambo abiri gusa, aravuga ngo mwari muzi impamvu muri leta badaha umuntu akazi yafunzwe amezi 6? hari umugabo umwe yari afite inshuti ze 3. muri izo 3 hari umuntu yasengeye imyaka 52 akizwa ku mwaka wa 53 ku manywa na nijoro. Rimwe twigeze tujya gusenga ahantu, Imana yatubwira ngo mwanejeje munsabe icyo mushaka. Muzi ikintu nasa Yesu ashimwe cyane. Gerizo Yesu ashimwe. N'abakarumeri Yesu ashimwe. Ndi hano na madamu, reka yongera haguruka basuhuze. Ngewe nawe twitavye Imana. Yaraduhamagaye turayitaba, twemera kuyikorera. Ego. Nawe urumva nakijwe mfite imyaka 10. Ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10 ikigira 10. Bitangiye kubana n'abamisiyoneri, n'ubu sindasubira mu rugo. Urumva ntaritavye Imana se? Urumva rero ngewe n'inzu yanjye tugomba gukorera Imana. Yani ndashimira Bishop, ni umushumba, nahoze mbwira abo twari turi kumwe ko numwe mu bashumba nzi bafite umutima wagutse ukwigwamwe abandi bantu. Kuba mufite n'umugisha, turi hano kubwe. Hanyuma twari twaje mu bikorwa byo kubaka umuryango, hanyuma dugira umugisha wo kuba hari igiterane cya Karumeri, hanyuma hano ni mu rugo. Kuba hano kuri twe n'umugisha ukomeye. Nari maze imyaka, ubundi maze imyaka 26 ntaba i Burundi. Hanyuma yashize imyaka 12 nta geri naha bantumira mu giterane cy'abamama. Hashize nk'imyaka 2. Kuva icyo gihe nyine mba mbonye umugisha wo kugaruka i Burundi. Hanyuma bene data bo hakurya bantumye intasho, mwakira intasho zabo. Nkuko Bishop arangije kubivuga, ku batarabonetse ku munsi wa mbere w'igikorane nejo turi kwiga ku gushaka ubwiza bw'Imana. Topic yacu ivuga kuba mu bwiza bw'Imana. Kuba no kuba nyine, kuba mu bwiza bw'Imana. Hanyuma nagira ngo dusome muri Luka ibice 9 umurongo wa 28 tugeze kuri 36. Luka ibice 9, Luka ibice 9 umurongo wa 28 tugeze 36. Wasomera muri telefone, wasomera muri Bibiliya iri hadi, ntaco bitwaye. Cyakora nujya kuri telefone, ntujye kuri WhatsApp. Iminota mike ndi imbere yawe ndayigusabye, nifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Reka nsome. Bibiliya iravuga ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irabagirana. Abantu babiri baravugana nawe, abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe ubwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga bakangutse rwose, babona ubwiza bwe burabagirana
n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando eshatu, imwe yawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akibivuga, igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranyije, mu mwumvire. Iryo jwi ricecetse, babona Yesu ari wenyine, barabizigama, ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Amen. Topic turi kwiga ivuga ku kuba mu bwiza bw'Imana. Hanyuma muri aya magambo dusomye, ndashakamwo amagambo nk'icumi muri iyi nkuru dusomye ya Yesu n'abigishwa. Yesu yagira abigishwa 12 basize byose baramukurikira. Kubera iki yajyanye na batatu bonyine kandi afite 12? Kandi ko nabo gusenga batabyangaga, kuki yajyanye na batatu gusa? Bashobora kuba batarabihisemo, bashobora kuba bataremeye kujyana nabo. Maze imyaka myinshi ndi umupasiteri, kuva 2007. Ibyo ngiye kuvuga ndabizi neza. Imirimo y'itorero ikogwa na 20% y'abantu baterana. Niba ibyo gukorera Imana, icacumi n'amaturo, abantu bafite umutwaro bashobora kurara badasinziriye, bakababazwa no kugira ngo itorero ritere imbere, tugire inyubako nziza n'ibindi, ujya gusanga mu rusengero batarenze 20% y'abaterana bose. Hari abantu mu nzu y'Imana bahisemo kuba indorerezi. Indorerezi ni ikirundi? Hari abantu bahisemo kuba indorerezi, bameze nk'abafana b'itorero, ariko badafite umutwaro wo gusa na Yesu, no guhinduka, no kwezwa, no gukora imirimo y'Imana. 20% gusa nibo bantu bafite umutwaro. Hano haduze abantu bazamukanye na Yesu bari batatu gusa muri 12. Mwibuke ko Yesu yagiraga abigishwa 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza, akagira 70 ashobora gutuma bakajya kwigisha. Muri 70 akagiramo 12 basize byose. Muri 12 akagiramo aba batatu abitwa ababowanerige, abana b'inkuba, abantu yitabaza byakomeye. Muri batatu akagiramo umwe aba mu gituzaje. Nagira ngo nkwibutse kuri ikinege ku Mana. Hano ntukajye uza gufana, ujye uvuga ngo korale yacu, mu banyamasengesho bacu, oya, ujye wumva kuri ikinege ku Mana. Buri kintu cyose ukora ugikore ari wowe na Yesu, bizagutera gukorana imbaraga nyinshi, kubera kuzi ko icyo ushaka ku Mana n'ubwiza. Icya kabiri twakwigira muri iri jambo, Bibiliya yatubwiye ngo yabazamukanye umusozi. Wagize neza kuza muri iri teraniro, ntabwo nzi neza umusozi uriho. Ikintu nakubwira, uyu musozi nutawugwaho uzagusigira ubwiza. Ari igihe umuntu aba ku musozi w'ubupfakazi, atawundi muntu n'umwe yamwumva. Hari igihe umuntu aba ku musozi wo kubura urubyaro, uwo musozi ukaba ukomeye. Hari igihe umuntu aba ku musozi w'ubukene, ukamuremerera pe. Hari igihe umuntu aba ku musozi wo kwangwa. Hari igihe umuntu aba ku musozi wo gutereranywa. Hari igihe umuntu aba ku musozi w'urugo rubi. Hari igihe umuntu aba ku musozi ubwoko bw'imisozi sinabona umwanya wo kuyirondora. Ngo ufitiye inkuru nziza, kuri uwo musozi nuhihanganira uzahakura ubwiza. Impamvu y'Imana kukunyuza kuri uwo musozi si ukwanga, ni ukugira ngo biguhe ubwiza. Nujye ubona umuntu ahagaze hano akaririmba mu gafashwa, akigisha mu gahezagirwa, ujye wibuka umusozi yanyuzeho. Ibi bintu ntabwo bipfa kuboneka. Ibintu by'ubumana ntibipfa kuza. Kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwari zivugishamo imbaraga. Hari abantu banyuze ku misozi iteye ubwoba. Nahoze nibaza ukuntu, ndabizi mu rusengero hari abantu banze Imana banga n'abahanuzi, kubera ko Imana yaravuze ngo mbagiriyenya.
hanyuma barategereza barabura. Mu ndebere Yosefu afite imyaka 16, Imana imubwiye ko agiye kuyobora bene wabo, abantu bose bakamwunamira, yarazi ngo biraba mu gitondo. Ahita yisanga bene wabo bamugurishije, yisanga muri gereza imyaka irenze 12. Yagiye afite imyaka 16, Imana yamwibutse afite imyaka 30. Uwo musozi wari woroshe. Mwari muzi impamvu muri leta badaha umuntu akazi yafunzwe amezi 6? Bazi agasho ico bivuze. Bazi gufungwa amezi arenze 6 ikintu bikora ku bwonko. Umuntu yafunzwe amezi arenga 6 ntibamuha akazi muri leta. Kirazira kubera kuko abazi ko ubwonko bwononekaye. We yafunzwe imyaka 12. Afite gufungwa sukuba mu nkuta za gereza. Nubwonko bugira ikibazo. Muri covid muri guma mu rugo ari ikintu cyantangaje. Batanze itangazo baravuga ngo abantu bafite imbwa bo bahawe uburenganzira bwo kuzitembereza mu muhanda. Noneho ndibaza kubera iki bafungirana abantu imbwa zo bakazemerera. Ni kubera ko iyi imbwa ihora ireba ahantu hamwe irasara. Nico gereza bisobanuye. Ihora ureba ikintu kimwe. Afite abantu bubatse ingo bari hano mujye mugerageza mukore n'agasoroti rimwe na rimwe kubera ko niyo uhora ureba inkuta z'icumba ubwonko bugira ibibazo. Jya ugerageza usohoke utembere, muhindure aho mujyama, muhindure nuko intebe zipanze muri saro, ibintu nka bene ibi. So ntabwo naje kwigisha abubatsi ngo nagira ngo mvuge ko hari igihe umuntu aba ku musozi uremereye, umusozi ugoye, ariko uwo musozi nuwihanganiraho Imana izaguha ubwiza. Abantu bose Imana yagiye ikoresha ibintu bikomeye, ba Dawidi, ba Danieli n'abandi babaga baraciye ku misozi igoye iremereye ariko bakayikuraho ubwiza bw'Imana. Icya gatatu, Bibiliya iravuga ngo bazamutse bagiye gusenga. Uzi hari ikintu kibabaje, hari igihe umuntu abaho adasenga nanone kandi akaba ari no ku musozi. Bamwe umusozi ubatera kuganya, ubatera kuvuga nabi, ubatera kwiganyira, ariko hari abandi bahisemo kuba kuri uwo musozi basenga. Bibiliya iravuga ngo bazamutse bagiye gusenga. Reka mbabwire bakristo bene data twahuriye hano, gusenga nta muntu yarakwiye kubyingingira undi, kuko gusenga ni terapi. Gusenga ni ubuvuzi. Ujya imbere y'Imana ufite ibintu bibi byuzuye umutima ubabaye, iyo usenze neza urabisohora ukakira ihumure ry'Imana. Gusenga ni itegeko kuri twese. Hanyuma umuririmbyi yaririmbye ngo n'umwana muto azi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Hanyuma gusenga kujya kwambara amababa kukagenda kugakomanga ku rugi rw'Imana mpaka Imana igasubiza. Ntabwo nshaka kuvuga ku gusenga kuko hano hari abanyamasengesho b'umwuga, ariko icyo nagira ngo mbabwire nuko gusenga bikwiye guhinduka amahitamo. Esteri ahuye n'ikibazo kiremereye wenda nk'icyo ufite cyangwa nk'iby'abandi bafite, Bibiliya iravuga ngo yahisemo kujya imbere y'Imana. Mwibuke ko ari umwamikazi, yari afite uburenganzira, kuko atahisemo kwigaragambya. Yagiye gusenga. Hanyuma asenze, Imana imuha igikundiro, imuha amasezerano. Agiye imbere y'umwami, umwami amutunga inkoni, imuha n'ubwenge bw'ukuntu ari bujere situation. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi, dukwiye kuba dusenga. Hari abanyamasengesho nubaha muri Bibiliya nka Danieli yagiye Babuloni afite imyaka 16, asenga imyaka 70 ku manywa na nijoro. N'igihe bari bamugambaniye, Bibiliya iravuga ngo nta kintu gishasha yakoze, ngo yakinguye amadisha areba Yerusalemu, ngo asenga gatatu ku munsi nk'uko asanzwe. Reka mbabwire, ntimuzarye gusenga kuko mwagize ibibazo, muzashaka Imana kuko muyikunda. Mu gihe cy'ibibazo izabatabara. Ntabwo nzibagirwa umupasiteri yigeze gufatirwa hano hirya mu Kamenge, mu cyagihe byari bimeze nabi za 1994. Hanyuma yari umuntu usenga cyane,
afashwe bamutwara munsi y'umuhanda kumwica. Bamutwaye munsi y'umuhanda, arangije asenga amagambo abiri gusa, aravuga ngo mwami, niba ibyo ngukorera bitararangira, untabare unyongere iminsi yo kubaho, kandi niba hageze kunyura untwara amahoro. Umushefu wabo ahita ava munsi y'umuhanda yiruka, aravuga ngo mwafashe nde? Agiye kureba asanga ni pasiteri wiwe. Aravuga ati uyu mushumba naramunaniye gusa nya muri ibi bintu, ariko uyu n'umuntu w'Imana. Amusubiza mu modoka aragenda. Hari abantu bakominika n'ijuru mu buryo bworoshe, kubera ko nibwo buzima babamo. Gusenga ntibibagora. Bibiliya ivuga ngo bari bazamutse umusozi gusenga. Daniel yarasenze kugeza igihe Abisirayeli bataha. Imyaka 70. Nagira ngo nkubaze, hajya urambi usenze ingahe? Utangiye gucika intege usenze ingahe? Hari umugabo umwe yari afite inshuti ze 3. Muri izo 3 hari umuntu yasengeye imyaka 52 akizwa ku mwaka wa 53, ku manywa na nijoro. Niba ufite umugabo udakijijwe cyangwa umugore udakijijwe cyangwa bene wanyu badakijijwe, utegetswe ikintu kimwe: gusenga utarambiwe, kugeza igihe ubwiza buzaza, kugeza igihe Yerusalemu hazahinduka ishimwe, kugeza igihe Imana izakemura ibiri imbere yawe, ntuzava imbere y'Imana. Icakane twakwigira muri aya magambo twasomye, Bibiliya tubwiye ngo ishusho yo mu maso irahinduka ararabagirana. Ishusho yo mu maso irahinduka ararabagirana. Reka mbabwire ikintu nibaza ko ari kibishe, ni ugusenga kutazana impinduka. Niba gusenga kudashobora kutugeza ku kurabagirana, niba gusenga kudashobora kutugeza ku gukemura ibibazo, niba gusenga kudashobora kuzana impinduka mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, gusenga nta kintu kwatumariye. Yesu yarasenze kugeza igihe ishusho yo mu maso ihinduka ukundi. Ubu hari abantu bari mu rusengero bamaze imyaka bagwana n'ingeso za kamere nyinshi, ariko hari akantu nabonye sinzi ukuntu kabigenza gahinduka. Ikinyabwoya murakizi? Murabizi ko aricyo kibyara ikinyugunyugu? Yego, ikinyabwoya nicyo kibyara ikinyugunyugu. Bitangira ari ikinyabwoya gihanda. Murabizi ko nundi akivuze mbona abantu baragitinya, ikinyabwoya baragitinya. Ariko hari ukuntu gikura kigahinduka ikinyugunyugu. Yego, habaho ubwoko bw'ibinyabwoya bumeze gutyo. Iyo umuntu agifite amahwa ku mugongo, ahanda abandi, avuga nabi, ari umunyamujinya, atihangana, abesha n'ibindi, amyena bagifite amahwa agora abandi. Ariko uko wegera Imana mu gusenga, ukaba hafi y'Imana, bigera igihe ugahinduka, ukagira utubara twiza, ugahinduka akanyugunyugu, ugatungwa n'ibivuye mu mashugwe. Ikinyabwoya gitungwa n'umukungugu, kibaho nabi, kigenda mu buryo bugoye, ariko akanyugunyugu wow, hari igihe ubuzima buzoraho kuko twasenze. Niba gusenga kudashobora kutugeza ku kurabagirana, ngo kudukize kamere yacu mbi igora abandi, ntaco gusenga kwaba kwaratumariye. Birababaje kubona umuntu usenga hano, wamusanga ku isoko ugasanga avuga nabi. Ukabona umuntu arasenga hano ariko niwe yambura. Arasenga hano ariko ubuzima bamo n'ubuzima budahesha umugisha abandi. Barasenze kugeza igihe ishusho yo mu maso ihinduka ukundi, ararabagirana. Niba uri imbere y'Imana, wakwizeye ko Imana ishobora kugukiza. Reka nkubwize ukuri, ibintu bikigutsinda hari abandi babitsinze, kandi imbaraga zabafashije zikorera mu itorero. Hari umugabo umwe, hari umupasiteri twakoranye, yarambwiye ati pasiteri, ngubu buhamye, nagiraga inyota imeze nk'iyipasi, nari yabonesheje mu kabare nk'inzoga nyinshi nkararamo, ariko Yesu yankijije inyota y'inzoga, nywa amazi nkumva ndanezerewe. Hari abandi bakize ubusambanyi muri bo,
hari abantu babeshaga mu buryo buteye ubwoba, bakabesha n'ibyo badafitemo inyungu, ariko ubuntu bw'Imana bwarabakijije. Kurabagirana birashoboka, bishobora gutangira ufite amahwa uhanda abandi ariko ubundi reka mbabaza, hano tuhamara amasaha 2 gusa ku cyumweru. Niba ushobora kugora abandi mu masaha 2 umara hano, abo mumarana umunsi wose ntibagowe umbwiza ukuri bamerewe bate niba ugora abandi mu masaha 2 gusa? Niba kamere yawe unanirwa kuyisha amasaha 2 ikigaragaza, ugaba umara n'igihe kinini bimeze bite? Ngo ufitiye inkuru nziza, gusenga kuzana kurabagirana. Icya gatanu, haje abantu 2, Mose na Eliya. Mose yaraje gushikiriza iby'ubutambyi, iby'ubuherezi, hanyuma Eliya yaraje gushikiriza iby'ubuhanuzi. Uyu munsi habaye handover, habaye ihererekanya bubasha. Nagira ngo mbabwire ko gusenga kongeweho perseverance, kumena ibikuta kukatugeza ku guhabwa. Abahungu banjye 2 nkunda kubabwira mwa abahungu banjye, umugisha mfite si umuvukanano n'uwavuye mu maraso ya Kristo. Ari ibintu dushobora guhabwa bitavuye mu miryango, bivuye mu ijuru honyine. Pawulo yaravuze ngo bamwe yabagize kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha. Mwari muzi ko kuba mu kubaho kw'Imana, Imana ishobora kukuvugaho ijambo itavuze ku muryango wawe. Uzi ko ishobora gutangirana nawe ikintu kitigeze kiba mu Burundi kuva Burundi bwabaho. Uzi ko Imana ishobora gukorana nawe ikintu kitari bwabe ku isi. Muracankunda? Icya gatandatu, Bibiliya yatubwiye ngo Petero nabo bari kumwe barasinziriye. Petero nabo bari kumwe barasinziriye. Nawe tekereza, Mose na Eliya bahari, na Yesu yarabagiranye, wowe ugahita uhitamo gusinzira. Shengero ry'Imana, mumenye ibintu bimaze gupfa kuko twasinziriye. Imana yigeze kubwira Aburahamu, iramubwira ngo najye gutamba igitambo, afate ihene y'inka byose abicemo 2, ageze ku ntungura n'inuma byo ntiyabikata, hanyuma ngo ku kirengazuba arasinzira. Ikosa yakoze, asinzira inyoni zitarasubira mu byari, ibisiga bitarasubira mu byari. Ngo ubwoba butewe n'umwijima buramufata, arakanguka. Imana iramubwira ngo nari kuba nkuvumye, ariko ngewe nawe twarasezeranye, ariko urubyaro rwawe bazakorera abandi bantu imyaka 400. N'ibitiro ry'amasaha 2 rivamwo umuvumo w'imyaka 400. Waduha fagitire ryo dusinziriye twazabikizwa ne? Ari umuntu umwe w'inshuti yanjye Imana yigeze kumubwira ngo wasinziriye mu mwuka no mu mfuka harasinzira, na stock irasinzira. Erega abantu batuzwe n'ibiva mu ijuru, nta mpamvu yo gusinzira. Amahoro azaza kuko twasenze, n'ibindi byose bizoza kuko dukangutse. Bo bahisemo gusinzira. Nasomye indi nkuru muri Bibiliya, ntekeza ko namwe mwayisomye, y'umugabo yahinze umurima, arangije ngo abibamwo imbuto, ngo ahita ataha mu rugo arasinzira. Hahita haza abanzi babiba urukungu, ugwafu. Hanyuma babibonye byameze, baramubwira ngo duhuru urusha tugende tubirandure. Aravuga atoya, mwahava mwangiza, mureke bikurane. Murebye ibintu biri gukurana. Muri Amerika bageze kuri divorce ya 5. Ndavuga amatorero ya Gikristo. Bemerera ko umugabo ashobora kwahukana 5 akagaruka bakamushingira. Nahoze mbaza abapasiteri babo, ndababaza hajya gute mwageze kuri urwo rwego? Aravuga ati twasanze mu rusengero 98% bose araba divorce. Uramutse rero ubangiye wasanga usigaye mu rusengero wenyine. Ubwo ni mureke bikurane. Bibiliya ntiyemera divorce, ariko bo bageze kuri divorce ya 5. Mu minsi ishize Swede yatoye itegeko
rivuga ko umwana w'imyaka 5 afite uburenganzira bwo kwihitiramo guhindura igitsina. Biri mu itegeko. Kandi Sweden niyo yatuzaniye ubutumwa bwiza. Perezida w'Ubufaransa yemeye ko abana bo muri maternelle bareba pornography. Biri mu itegeko ryaratowe. Ibyo byose biri gukurana kandi ishengero rirasinziriye. Twe ntaco bitubwiye. Iyo urebye umuvuduko w'ubutinganyi ukuntu uri kuzamuka, aho umutegetsi runaka wese avuga ngo ngewe nemera ko ndi, ibyo byose biri gukurana. Reka mbaho urugero, iyo abingo hasenyuka iz'abapagani, izo mu nsengero zose zikaba zimeze neza. Hano berekanye abageni, numva ni byiza cyane, nta kintu kinejeje nk'itorero rishingira abageni. Ariko baba bashingirwa, baba n'ababashingira, twese dukwiye kwitonda. Uzi gushingira umuntu agahita abyara perezida wa Hamas. Uzi gushingira umuntu agahita abyara Osama bin Laden. Uzi umuryango watangiye ugahita ubyara Saddam Hussein. Mu rugo hahishemo ibintu twese tutazi. Baba bashingirwa, baba natwe tubashingira, dukwiye gusenga inshuro nyinshi ubwiza bw'Imana bukaza, tukamenya urufatiro umuryango ubakiyeho. Bibiliya yatubwiye ngo Petero nabo bari kumwe bahisemo gusinzira. Nagira ngo mbinginge iki giterane Karumeli yateguye gisige hari gukanguka muri gerizo, gisige hari gukanguka mu banyamasengesho, gisige hari gukanguka mu miryango, gisige hari gukanguka mu buryo bwose, hanyuma tuzabona ubwiza bw'Imana buba mu ihema. Ikindi cya karindwi twakwigira muri iri jambo, bakangutse bavuga ibidakenewe. Mwasomye ibintu twasomye? Duca ingando iyawe n'iya Mose n'iya Eliya. Icyambere si ho batuye, bagiye ku musozi gusenga. Iby'ingando bijemwo bite? Ntabwo dukeneye ingando, dukeneye ubwiza. Ntabwo dukeneye ingando, dukeneye kubaho kw'Imana. Ntabwo dukeneye ingando. Rimwe twigeze tujya gusenga ahantu, Imana yatubwira ngo mwanejeje munsabe icyo mushaka. Muzi ikintu nasabye? 20,000. Imana y'isi yama nimugoroba nari nayamaze. Ndabaza haje Imana yambwiye ngo iki? Sha izongere kwibesha ibimbwire. Ubu naciye ubwenge. Ubu nzi icyo nasaba. Ugize amahirwe ugeze imbere y'abakomeye. Ugeze imbere y'Imana itegeka bikaba, yavuga bigakomera, ugahita uvuga ubusa. Ukavuga ingando, Mana baranyanga, Mana nkeneye inzu yo kubamwo, Mana nkeneye ibigi. Ibyo bintu byose Imana izabisubiza, ariko icyo ukeneye ni ubwiza. Keneye ubwiza. Dukeneye ubwiza. Amen. Nugira amahirwe yo guhura n'abakomeye, abantu bakomeye, hari abantu Imana yahaye mu isi gukomera. Nugira amahirwe yo guhura nabo, uzarase ku ntego, uvuge ibyo ukeneye mu magambo asobanutse kandi make, hanyuma kandi uvuge no mu rurimi rwumvikana. Kubera ko abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari hari ukuntu tuzi guca, bese bakabanza kubisasira, no. Icyambere bari abantu ntibagira umwanya, biyumvira ibintu binini ku buryo badafite umwanya wo gutinda ku birayi n'utudetaye tutari ngombwa. Ukwiye kumenya ibiri ngombwa. Kubera iki? Gusigwa ntabwo bihoraho, ubwiza ntabwo buhoraho. Mu 1900 kuri Azusa muri California habaye ububyutse kubera abantu basengaga. Ubuhamya bwahavuye buvuga ko umwuka yamanutse nk'uko byari bimeze kuri Pentecote mu gihe cyo kwa Petero. Abantu bameze amaboko ntayo bavukanye,
abantu bameze amaso ntayo bigeze bagira, kuko hari ubwiza bw'Imana. Imana yakoze ibintu bidasanzwe, birasa nkaho yagaruye Pentekote yo mu byakozwe n'intumwa, ariko